žena vozača, tako? Pa ima u principu, mislim da ima 15-20% koleginica koje voze. Da. To nije pravilo gdje su, znači, voze sve linije. Da. Kako se slažete sa njima? Onda su korektni odnosi, ne znam da li ima neko da s nekim ne priča. Isti hleb jedemo, iste probleme imamo. Da. Tako da razmenjujemo iskustva, posebno sa starijim vozačima, uvijek dobro dođe kad imate neko. A Karađorđevo isto zna da bude gužva, ne? Pa, opet vam kažem, zavisi sve od dana, od vremena, ne može se tačno precizirati kad će gužva, kad neće gužva. Parkiraju na šine, kako obično onda zovete dispečer? Da, zovemo ili otpravnika ili pa oni poslije obaveštavaju centar i centralu gore na Novom Beogradu. Pa onda oni zovu parking servis. Parking servis, I koliko vas zadrži? Obično pošalju nekog od naših iz kontrole saobraćaja, ako može saobraćaj da se preusmeri, recimo ako je zastoj negdje u Beogradskoj, oni nas preusmere na Resavsku, ako je zastoj u Resavskoj, oni preusmere preko Slavije.